Kemasisnam asnam mensua, hakapor baka jela kadang syak lenshop, haka jempang COVID kat kendai. Katu kanengot kisam lah, kibala kinong sosnong jaga jela, kila yok ya kana akum kita ki COVID warrior, lani ki riuslot kebaja kuntma persyak ya kini jempang, kabasarkai kibala lenshop ya kapertai hibar, kawai kentop lu ya ke jela mekhalia. Nai mentah kini kelalong nok kiri umadan, mat kabasosen ya kalong, baka jeng trei stom ko jongki ke sorkar kalale, maina berkamsam itu, hakaba kalapun kutno ika kontrak jongki barkam sama siru ya kabai nong kapaki di banyo kumta menta kasni kanyo tarek unai wing arja fulai kindi ki samla leli ki COVID warrior kele punya kendu yo Ram Kumar ubade mission director jaka National Health Mission jaka Jalan Maklia harkat kajisran langkit khot jaka seng HNYF East Kasir District bandawa baka sokar kadiban ailot ya kabai nong jongki kau kela bu nadu ubra yoyong arja fulai hadu unai lu jaka senam arja fulai hai bakaran hai dengan si kele penpau bakum baka soka kala khot yaki menteri maka tulop ke ban siu ke ba hai bakan biklak putak khobor nak yang juga dikisam la kala penpau bakum bala khot yaki menteri kontak rangkat wa tulop bakan siu kadi ka kamram jaka soka masiu ya ka bainong ka chongki uba tali bor swear ubolong jas sekretari kaseng HNF East Kassis methu ba kejakaran nak lang jong mission director kan HM ula kular baka tulop masa kod jongki dikinak tray on siu no akini kita yogi panwan Chẳng mấy thì phần hàng này phần nhà phân đua em director trong cả thì just body page thì help punya po additional secretariat Pak Ram Kumar IAS dia kum kecing put nam to kikun samla to ni hakabai day but salary bakim yo kamtam kini ki COVID warriors wala di terikam nadu ke first stage jong buan yang jumpa kila on ut ni hakabai day but ka tulap ba iklam yo amtala drill banai bubun ni kini nak sama ki bala trai hak ni ki ong ba ladu ke first stage ke biang baik kata komisi tulap hadir nang tu dalam ar kelas sedang tut andai kala biang kala dep nang tu mentau ni senam ar plan kala drill banai ke tempat yo ai kata tulap sem jeng ya bai dei bagani kam ya kila alwan ni kendu dala dia jenis tai pendap kini kam kijoki andai sem la Iwan man ut ni na kaliang ko jong ngi la le ka i ka bodon kam ngi lawan kendu apo DHS na DHS kila pensai betik ba na kaliang ke department apo DHS na ka office DHS kila de phalo ki kot kisla ki badai bat kenika salary jong kini ki COVID warriors baron ada mang tu tingi wan kendu ang le apo additional secretariat ya i IAS officer beripan na kaliang jong ula ai ka assurance lo ang ba within 2 weeks sa ai no ya kata ka salary ngan pelak ya kata ka salary so berpoi ka sengkut senam lah ai ka suran dengan pendap noi kita lah ni baterai di COVID nengkong de COVID-19 ni lah apa yang ni araja rapon adu bawan ka pandemik te mariawan ka pandemik tinggal sakot na ka DHS na ka kontrak jungi kepada agapor ka kopor ke ai be katkum ka kontrak ni ai be jengi ba kan de tangar panai te ka salary ka de ar samaja nadu bangi la tri terang to pede kam da pending than re teng si banai ru ya kaslari lagi te hadu untuk ter na hadu ni arajar po ar pede kelas angdon ka chithut da kaslari chuni te hadin untuk kelas lem ni kela pending san banai ru banai ye te imban sere da gaji kedulang baro ki department chuni ba hab juga kontrak covid dignale hilawan bani kendu honorable health minister chuni bade Dr. Amprin Nengdo. Dia nak keling jui lawan kendu i pede hak takau kelas penguan kendu i keswa penguan poika election jong ka soyong. Dia hadir ngata pede ilayo. Dia kataru ke simpor ba, kata kataru ke simpor ban proses. Dia hadir pede ilayo dia ngisotanat. Dia sakba menta pede nalor ba ini baru gila masa terminate. Kadai minin starik telah saat ini baru jong kini kontrak COVID pedon adu lakuma approximately kindan bet sispa sampinyo kuntahi buruk kui kami gila te gila dep terminate ini to te nakaling kata ka salary pade bagi nang pending mangi kade nadu banai April ter hadu jong ne u September kimpa diora te nakaling jong iru ila Deji kendu nomor nilai keren ni doktor rajom nanti ki doktor jungi tu nilai keren ni. Nadi es ru nilai 1 mi ini te kumbai
la kren lang de kini ki nongelam seng barang ki bawan hirap ban kren lang ini niu IAS ini po sekretariat mentah de kini ki seng barang ini SNYF kila kular kin omban supply mentah po hapo artayo la kunol sempor nakali jongi ibu ke cinggerpat ya i health minister jongi badi pej ya ka salary jongi khamtam bakin don gin kata jing sim ban pelaj no ini nomor ka salary hi kam dei hi ka ba yu nomor ba la jan nadu bana April hadu menta ta kam dei su ka ba la kum no la da kim pelaj baru oruk la ben pelaj swah itu gi banai Julai Agos siteng re hadu menta ru kim pelaj de kata siteng ru tengi kwa hadu menta ru kata gin pelaj ru subha bakin pelaj no baru ke ja dari hok ba di ban yo nadu jung April hadu jong banai September tang kata hi ngeling jung ba Menta haswa bakin terminate na ya ka service yang piru kampar si oyai kan. Swaban ko marki niyo e kalis mission letter ru mariyo kata termination dingi ya paro hi niyo. Don halalaki institution ki bayo swa ni ki bayo lai tarik don ki bayo sau tarik ru don ki bayo tarik ru yo don tingi pede nagali jungi pede yo tarik. Te re ka salary jungi ru kidang pending bet adu menta te hadin toru adu niyo September te Oktober ru entah lakot entah lami sebenarnya November ru sempat pelaj dire kata salary sini tu entah Kemudian naru menai April dah piang. aja ka pending kini nadu April hadu September